Runmawi TV clear to te chibai vek ule Vanlalchhuangi kania Chanchinthar ilongai thang amasa in Chanchin langsar zwalte. Chief Minister Pulal Duoman Ministry of Home Affairs in Ramdanga Changalozin foreign tourist tan bi ka permit a pek restricted area permit RAP le protected area permit PAP chukwal jinten ol samzo kan mu zungsung theina turin ma an lamek ni in asoy. MZP General Headquarters in Sairang Rail Station na ILP check le petswak tu Mizoram Police Duty anin dailaw le ti soyin ILP pek chwa chu menu ala tirvek ani awangin ala filfai tok lo le ni in an soibok. Prime Minister Narendra Modi le UK Prime Minister Keir Starmer titswan for in Khan Mumbai joint press conference Sunday. Vietnam tuilia na mi pariat an thito mi sangtam tak chu an ina an tangkhanga kongpui achima chena ina chimbok. Tuna Chanchin Kim Changsokin. Chief Minister Pulal Duoman Ministry of Home Affairs in Ramdanga Changalozin foreign tourist tan bi ka permit a pek restricted area permit RAP le protected area permit PAP chukwal jinten ol samzo ka an mu zungsung theina turin ma an lamek ni in asoy. Mizoram Travel Fest sangni somni panga ni na Aitea kapane Lalthanpuii na he thu hi vo in Khan soyin Pulal Duoman chuan Ramdang ne na inrina international border mu ve shim chak mitam tak anumawangin Ministry of Home Affairs in Ramdanga Changalozin titan bi ka permit apek RAP le PAP chu khwal jinten ol samzo ka an mu zungsung theina tura ma an lak mek thua soyani. Chief Minister chuan Mizoram khwal jin tamzo khi plut turin Chanlak angai ti soyin namdang khwal jinte khosakpui thiam achul thua soya Mizoram tourism industry achang chakle nia soyin zonun moi tlom ngai na rin omna le hoi homna choisan ani zel chuan Mizoram in khwal jin alanga zel don ni in soy khwal jin hipna chu industry lian taka ala chwa thei don nia soyin Chief Minister chuan Mizoram khwal jinte chu dan ang taka lo lut an ho ahuna hole mai tur ani awangin hlau tur le husit tur ani lo ti soya namdang khosakpui thiam angai hle ti soyin Mizoram an cham chunga sumle pai an central chu Mizo mi puite sumlak luna ani zel ti asoy khovel ram sang ten khwal jin nga tura thapui an tholaya lo chu thildik ani lo ti soyin khwal jin tamzo khiblu konga ma son na om theina lir thei chuan man ele in man zanria man le thildang man te chu tolutuka cherlo tur ani thu asoy aizol khopui chunga taxi fare mumal lo lutuk po ve om ati thu soyin Pulal Duoman chuan khwal jinten video engkim anlak chinawangin ele in thiang hlim le shisel siam konga po chanlak achul thua soibok. Chief Minister chuan inner line permit ILP po changtlung le zwala kalpui tumani thu soyin tuna hian online ati thei turin an boipui mek atia hemi mang hian tu tenge an ILP top to nuwa Mizoram la ti te chual sam takin an shezungzung thei to don nia soyin tourism sector a cheng noi sing thum sanga zasari somkwale pariat manhu project mu to ani thule tho chho mek ani thua soibokani sarkar lai puya thu nei tu sang te an lo jin changin Mizoram chuan mi khwal thlenna tur star hotel cha ani lo awangin chaltlanga tourist lodge chu 5-star hotel a chantir tura ma an lak mek thule outsource an tum thu Chief Minister chuan a soibok. Mizo Writers Association MWA buat sai lekhabu phorun puichu vo in Khan Home Minister puke sap dangan vanapa hola honga MWA member te lekhabu ziak lekhabu sompali atlang sarbok Home Minister puke sap danga chuan lekhabu ziak tu te le lekhabu letling chin te bula chu noma ti thu soyin MWA member te chu le lin na thok tu poimo takani thu soya ziak mi te chu namta na mi hlut takani ti in mizo mi puite po in ziak mi te hlut na chu sha se du thu soy lekhabu le lin alar chan chu azia na chongkam ba ka chongdanga le lin ani chinwang ani thu puke sap danga chuan soya mizo ziak mi te chu lekhabu le lin konga thei top chwa zel tura du thu soya lekhabu chu mi thiam te thiam na kan chim theina finna amin chom tu thiam zirna man rwa le khovel tukvela kan da chwa theina man ro poimo mishing te finna cher chwak tu le vong him tu poimo ani awangin mi puite po in a thei anga kan lut thiama lekhabu chiar lama chan kan lak zwal achula niati ziak mi te po in thu chale ril dik le tlo tur zia konga thei top chwa zel se du thu puke sap danga chuan soibok lekhabu pho run pui voinga na chan nia hian pulal than tluanga le a mangai khiang te ten MAL Book of the Year 2024 dong tu pu Vanlal ro chana le lekhabu le lin chaber sangni somni pali lomandong tu pulal rin zwala patchwau te komna hunan mangbokani lekhabu pho run puya hian ziak mi sangkhat vel te kutchwak lekhabu zali somret pasari vel phau chwa ania lekhabu pho run pui hian ni som paruk thlenga oang
Mizo Student Union MSC win nizan October ni riat sang ni somni pangazan khan lalnu ropui liani run na thiala General Assembly an chana he Lalthanpuii tu Agriculture Minister PPC Vanlalchhuangi ram masona tura sarkar malak na chalai le khathiam te ne na thoho ngai thil tam takaum thu soin zirlai te thoho puya som Mizoram maba kalzel tur chu tuna zirlai te kova thui tak ain ngati soin ram chu mangaya mi ke pen rola pen ve thei tura siama chul thu PPC Vanlalchhuangi soya unemployment problem hian minor chep ta hlea zirlai ti hian engtin nge kan din khochuang ti kan ngai to achul atibok Agriculture Minister chuan Central Sarkar in Mizoram State University din turin Mizoram Sarkar timek ni soin tuna changa gumni kumthum leka hian State University kan nei abe sei omatia ram chanzel na turatan tuna zirlai te an poimo thule ngai to na film nen ramta na chorna omni tura chanla ka chu thua soi rihlo dole rihlo ngai te chanchwa konga po in thada thei ani lo thule zirlai te po in anmoa anla ka chu thu PPC Vanlalchhuangi soya ram rishula rihlovin na satakin mintibuaya sarkar po in dole tin na satakin chanala a khosomni pahnia police duty da thar anni ti in sarkar in rihlo ngai te en kol na hulhiap adin thule hei hian ra cha achwa ngei abe sei thua soibok MSU General Assembly hian October ni sang ni somni pangazan thlengao donani Aizawl District Huam chunga Chanchinthar wanga midangte Chanpui na dila kuddo chinte tana sarkar lai scheme support for marginalized individuals for livelihood and enterprise smile project chu voin khan social welfare minister Pilalrin puyin ahong Social Welfare Minister Chuan Smile Project ataka Aizawl District Kalpui ani thei tur chu lom omati thu soin tunhaya Mizoram Sarkar po in hemikai noya hian manasa taka la in dante hial po alo siam to ti asoya Chanchinthar wanga namdang kuddo lo lut siam thei dan na tur tele Mizoram kuddo te chomdo la ezona kongdang bot sai sak chu he scheme in atumani thu asoi Smile Project hi sarkar lai puin harsat na engemo awang le lo thei lo na awanga kuddo te chomdol na turin kumsang ni somni pahnia akalpui chena Mizoram chuan Aizawl District akalpui masak ber tu ni in Planning and Implementation Department chu Implementing Authority ania Mission Foundation Movement chu scheme kai noya malatur anni thung he project hian lo thei lo na awanga kuddo ten Central State Sarkar noi scheme shang te an chorchang kai theina tur malakte zirna le shisel na ba ka ezon na kongzo thei tur thiam thil anjir thei na tura malakte ahuam don ni in sarkar thu chwa chuan atar langani RD Minister Professor Lalniloman voin khan Hathial District Tan District Panchayat Research Center DPRC building electric veng ral langtlang Saka hong Professor Lalniloman chuan District Thar Pathum zinga Hathial District chu DPRC building hon masak ber na ani thu soya tuna DPRC chu kumsang ni le pakhata SIRD don ani achanga malak na zinga pakhatani thule building chu village council ta na dwana ni thu soya building tam tak chu ani na tura man ani lo chin thu tar langin sarkar mai ni lovin mi puite sum omjene lova luan Ralte na ani tia he building hi VC ta na biga training center ani angin VC te po training a omapiangin in tuai thar na anga nga in kalzel turin cha ani minister chuan VC ta sarkar malak na thar shang kalpui dan training na mun tur ani angin trainees te chu angai hlutu ningot lova until zirte khotlang in real bolna atan ataka mangchangkai zel turin cha bokani VC te chu ain kol tu tak turte ani awangin building vanchat konga po ma lo la chunjom zel turin cha bok bel to MLA puje jelal pek lu chuan building thar hon chu manchangkai thiam achul thu soin chumi tur chuan VC le khotlang shwai tu te a in khat na sat le ani tia mani ringot ni lo khotlang le district mangai na thinlung nen na tho na engkima theitop chwa cheu turin kal khom khotlang shwai tu te le sarkar na thokte chu angenani MZP General Headquarters in Sairang Rail Station na ILP check le Petswak tu Mizoram Police Duty anin dailaw le ti soyin ILP pek chwa chu manual ti vekani awangin alafil fai tok lo le ni inan soye MZP shwai tu te chuan voin khan Aizawl Press la pa thu thar theder tu te komin nimin October ni riat sang ni somni panga a Sairang Rail Station an tlo chungcha ngan soya Sairang thlenga rail kong siam thar chu no sarum takin India sarkarin ahong ni in an soya Sairang Station chu ani na tur ang alani lo ti shareng chungin Prime Minister chu hontir ani a Mizoram sarkar la in beilo zia po chiang takin kan hmu anti Sairang Rail Station hon ani tuk September ni sompali sang ni somni panga pathian ni achanga October ni sari sang
ni somni panga thole ni thlengin ILP sangthum zariat somnga le pani pek chwa to ani thu MZP chuan soin kuddo thon kir paruk anom do thuan soya nikhat chunga ILP pek chwa tamber chumin mi zathum somruk pek ni in pek lember chumin mi somdi le paruk pek ani thu soin Guwahati changa rail ticket sai rang thlenga a full reng laya ILP pek chwa tlem nu tukhi MZP chuan mak ati hle ti in hei hian ILP nei lova bibo tam tak anom ti chiang taka alan tir thule nimina Sairang station an tlo lai po in ILP nei lova aru ka chwa tum mi somthum vel an man chwa thuan soi Bairabi le Sairang Inkara station Hortoki Konpui le Mual khanga po rail atlan muan deuh lain tam tak an chuknia an sha thu MZP chuan an soya henghuna te hian police duty omve ma se mi tam tak chu ILP nei lovin an chuak nge yang ti an rin thuan soibok Mizoram an namdang lo lut te chu tourist angveka ILP pek ani thule an lut lam chin chia ni ma se an ho lam chiang taka chin chia ani lo thu MZP chuan an soya heti ani awang hian Mizorama olsam taka luna atan mi tam takin an mangdon ti achiang nia soin chamhlen ta po tam tak anom don ti achian thuan soi Sarang rail station a CCTV vo ala om lo thu le gate mumal tak siam ala ni lo thu MZP chuan an soya fencing a chatok lo thu te x-ray baggage scanner call po man thei ala ni lo thu te Mizoram chu dry state nima se excise and narcotics duty da ani lo thu te parking area a filfai lo thu te an soibokani Dampabial by-election lo tura MNF candidate Dr. Lalthanpuii an voin khan Dampabiala bong tha darlung bolte le South Sabualte tloin kumsang ni somni pariat in Lalthanpuii clear chunga Mizoram mason na bung thar kai pui tu tur sarkar thar an din theina tura thopuya Dampabial mi pui te asom MNF Senior Vice President Nibog Dr. Lalthanpuii an chuan Dampabial by-election chu Mizoram malam hunatan apoimo nia soin Mizoram hmel thar siam tura bulchan nan mangila ka du hle tia Mizoram mason na bung thar kan kai ngei theinan le MLA ni chunga Dampabial mason na ka tho ngei theinan khongai takamin vote cheu turin Dampabial mi puite kangen non le ani atibok Dampabiala khoshang shang atlona hian Dr. Lalthanpuii an chuan MNF party shwai tu tenen inkom hona hunte an mangbok ani September ni somthum sang ni somni panga zana lunglei district chung zo tuitlang le haulong inkara mi swama cheng nuai som chuang lak sak tua pu mi pali chu lunglei police in an mana midang pani zon mek an nibok lunglei police chu chua landanin mongkhoi su kumsomruk le pani Rakhine Myanmar le chongle tuata na man tia te mong tongchaya kumsomni le panga longpui ngat le motor Mahindra Bolero pickup Max Avar MZ07 A0106 nei tu le akhal tu sujit chakma kumsomthum le paruk Kamalanagar chu te chuan September ni somthum sang ni somni panga zan khan longtlai changin silchar panin an chhuaka zandariat le darko inkara zo tuitlang le haulong inkara an tlan lain konglaya mi tu ti shat lo mi panga vel mai tuamin pistol nia shat le chemte kengin an lo ti dinga mongkhoi so poisa cheng nuai som le document an lak saka chongle tu tia te monga mobile phone le poisa cheng singkhat driver sujit chakma mobile phone le poisa cheng sanga an chu sakani he thil thlangi lunglei police shat tir an ni hnuwa police ten he thil thlenna mun hi pan ngalin finfiana thei angang te la in an chui zoya mi swam tu ni nge shat mithun chakma kumsomthum pasari udal thana 1 subaranta kumsomli ajasora Sandip Kumar Changma kumsomni pakhat borkolok khomi tuna thingka a chengmek nia in soite chu anman to a anmi swamte motor man pickup nei tu le khal sak tu sujit chakma kumsomthum le paruk po he in swamna hian a in nam thoi nge nia shatani awangin a motor nen man ania he poi khoina atana man scooter Suzuki SS MZ01 W2872 anman telbok lunglei police ho tu te chuan mi swam tu zinga telnia shat mi pani Santi Prasad le Niramudin Chakma te po man tumin anjong zui mek ti an soya ani hian an mi swam te hne na changa an lak poisa po an kol nia shatani thuan soibok he in swam na hi rom manna fel tak siam loka chet lak na ninge shatani thu police ho tu te chuan an soi ani Mizoram Youth Commission MYC Chairman Pumal Somzwal Ralte le OSD CM Pujanathan Lalremrot attend for in-Khan Minister and Deputy Chief of Mission Embassy of Japan Takashi Ariyoshi Tsu Delhiya office sa Ankom
MYC Chairman Pumal Somzwala chuan mizo thalai engmozat Japana na thokmek anom thu le thoktura in buat sai Japan chong zirmek thanem takanom thu Takashi Ariyoshi chu ashila heng mizo thalai de hi Japan chong anzir zo a exam turin Delhi ya ankal chin ti shilin an pass nuwa visa deal turin Delhi ya bok ankal le angai chin thu le Kolkata a Japan Consulate Office a chong exam le visa deal theitura ruwa man na siam turin angenani Pumal Somzwala chuan mizo thalai Japan chong exam pass to Japana na thona tura lekha nei to visa deal na ti khotaya wanga har san na tok anom chin thu po soin ama point arang lama ti fel sak turangen na lekha azia sak chin thu soya Japan chong zir zo to te ta na aizola exam thei tura ro man na siam turin Ministry of Deputy Chief of Mission Embassy of Japan chu angen bok MYC Chairman ngen na te hi Minister and Deputy Chief of Mission Embassy of Japan chuan alo enjui tur thu asoi ni in sarkar thu chwa chuan atar langani Tugindariat le achanve changa darkar somni le pali malam chung khan konpui achanga khamrang paltlanga aizo lampan bungrapur lirthei zali somthum pasari chwa ania hemi hun chung hian asam lampan tur lirthei chwa anom lothung Hemi hun chung vekhian bungrapur lirthei asam lampan tur zanga somriat pasari te chu khamranga antang khanga aizo lampan tur lirthei somthum le panga chu konpuya antang khang bok konpui le sai rang inkar kong chu achiat na sadawang le nimin lama ro asrule awangin tuk in lama po lirthei chwa ngam anilova khom dana zirin lirthei tang khang te chwa tum anni ZPM Party in Aizawl West 1 Biala Tanchile Rangvamuala Congress le MNF ka Ishwai Local Council at Tlau ZPM ka Ishwai Local Council thar apiang ante ZPM Party chuan thu chwa siamin Aizawl West 1 Bial chu sarkar kal to te en kol na hnuaya tam tam tak mason na rural mumal mu tur omlovin alo om to ni in an soya ZPM sarkar kumhni po lapum hlumlo hnuaya Bial to MLA puti BC lalven chungan en kolin mason na mel thar mu tur atam to hle ni in a soye Aizawl West 1 Bial chunga veng shang shanga mi pui ol sam na thlen tura mathar tam tak la kanit hu ZPM chuan soyin machoble malak na kalai tam tak mu tur atam to ni in an soya mason na thokonga sarkar le khotlang shwai tu LC VC tenen thohona achathle ni asoyin Bial to MLA point opposition LC VC ten shan na neilovin akwang kwa theivek ni in an soye ZPM sarkar chu mi puite ta na beltlak sarkar ni zia sha in Aizawl West 1 Bial chung chawa lo po ZPM kai shwai LC VC pian belmek zel ni in ZPM chuan an soya Aizawl West 1 Bial chu Bial poi motak railway station omna le lengpui airport pan na kong ani a kumtam tak kong pui siam bet lovin Aizawl Josai Rang Road kong pui pakhat hilir thei chitinin azo a traffic to da wanga har satna thleng fowa heng har satna te sukyang tur hian ZPM sarkar le Bial to MLA puti BC lalven chunga ten chaktakin ma anla a Aizawl Western bypass kongte simhui churam rikon kongte ram rikon chuloi pukong pui sial tharmek te sakortui chhun chulung ver kongte hi peifel ani hnuwa chuan mi pui le lir theite tan ol samna na satak athlen don ani antibok Delhi Court chuan Mizoram CM Hlui Pulal Thanhola Principal Secretary Hlui Pulal Lomsanga Charter Accountant Ajay Joshi le Promoter Director Praveen Chanchan te chu September sang ni somni panga Khan Church a frame ni in Times News Network le News Agency ani te chuan an ziak CBI prop anni chan hi ei ruk na in phia ruk na le sarkar ro man na le phalna hnuai ni lo Farm Mizoram Direct Marketing Limited Multi-Level Marketing Enterprise manga midang poisala khom zonga IPS retire Pulal Lomsanga hian mimala ma alo lak wanga pu ani ti in thutluk na hian atar lang Pulal Lomsanga IPS 1985 batch hian do ta an pu thu ero asoi ve thung he boy na hi kumsang ni som pathum chauthei to khani in complaint tu hian cheng sanga chu sarkar shat puya siam company niya Pulal Lomsanga soya a investa anuwa bumin a omnia ingain Burari Police Station Delhi FIR theluta thuboy Delhi High Court chuan ngen na muangin CBI ne na hlanta a September ni somni paruksang ni somni panga Khan Court case charge frame anita ani Special Judge Jidendra Singh chuan record omte tuna chuan adik don le don lo endik stage cha chau ala om thua soi Mizoram Ponlam Chanchin ilongai thak chun zomang Prime Minister Narendra Modi le UK Prime Minister Keir Starmer te chuan vo in Khan Mumbai joint press conference an nei
Modi chuan hunrei takata education sector atanga palai lian ber le honglei lian ber tur chu Prime Minister Starmer Howin an lo kalani tuna chuan UK atanga University Pakua in India rama campus an hongdon hi lom takani tunhaya Southampton University ya Gurugram campus honania zirlai Paul masaber po in admission an lato bok ate Prime Minister Narendra Modi chuan Mumbai ya CEO Samita Thua Soya India le UK in chan chatna le tho dunna te asoya hlok big omlowin an hlok na te chu in khairal takin an in semti asoi an tho Hauhnar poimo zia asoya khovel boruak in thak danglam takara muan na thlenna konga mun poimo takachang ti asoi Modi chuan July thakhan UK ka tlo chum khan Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA ropui takkan ziaka hei India le UK in leichin na mason na lian takani ati try to pani te hian Mumbai a bilateral meeting anneya Starmer chuan kumin kumtir lama ram pani ten Anti-Fail Free Trade Agreement FTA churang takka kalpuya ni theinan angen Starmer chuan July sangni somni paliya FTA anzia chu deal poimo takti in asoi European Union achwa san hnuwa UK in inrem na lian ber ani thule India in insum don ton na lama inrem na asiam to zinga langsar ber ani thua soya he inrem na hian kumtin ram pani te insum don ton na chu tlukleding on somni panga point panga in tipun atumani atlo chung hian Starmer hian India rama Yash Raj Films YRF achanga production lian pathum chu kumsang ni somni paruka changin UK munchang shanga film siam chan ani tur thua puang boka Diwali Pualin Mumbai ya Dias Lightning a po atela hei hian nam pani te culture lama inzom nang het taka entirani hetilai hian Piyush Goyal, Union Minister of Commerce and Industry chuan exa heti hian aziaka India UK Economic Partnership chuan hun tharaluta Joint Economic and Trade Committee din mun siam thatna tur terms of reference zia ani thu kan puang thei hi kalom hle ani ati Hlutea Bihar in Lalthanpuii thoni nei turatana Prashant Kishore ka ishwai Janchuraj Party in candidate somngale pakhat an puang Mathematician Zirlai Buziak to Bureaucrat Lui Police Officer Pension to le Dr. Tetsuvo Inchonhu Khan Prashant Kishore ka ishwai Janchuraj Party in candidate somngale pakhat an puan zinga antel hei hi Hlutea Bihar in Lalthanpuii thoni nei turatana Janchuraj an candidate lisati chwa masak berani lis masabera chuan candidate zinga za som paruk chu muslim an ni a za som pasari chu nam hnoi hnung taka changa lo piang an ni poll strategist achanga politician in that Kishore hian politics a eruk na chungchang hi asoi chuak na sa hle a chuwangin candidate than chungchanga hian an ngai poimo ber chu an mel thiang hlim ani Kishore hian poll contest a hian bureaucrat le police officer Hlui engemozat atelani candidate zinga hian mathematician lar takatela Khumrara Janchuraj candidate Kesi Shinha Chupatna University of Vice Chancellor Nachel Mek to ani Alekha Buzia te hi kumsom tam tak chung chu Bihar le state dang engemozat skula an lo zir to ani YB Giri chu Manjia changa Janchuraj party candidate ania Patna High Court senior advocate ni Mek YB Giri hi case sang tak tak engemozat ta tel to ani Bihar additional advocate general na athok to a Patna High Court Lalthanpuii case additional solicitor generals of India na athok to bok Muzaffarpur seat changa Janchuraj candidate Dr. Amit Kumar Das chu Patna Medical College and Hospital alumna sania awareness the darle thingtlang munshang shanga shisel na konga mason na thlen na konga athok to ani Anupui Dr. Nibognen Muzaffarpur adamdoi in anen kolani candidate list masabera Kishore Ming alolanga hei hian in thana chu don le don lo chungchanga boina om chu anung rengani Kishore hian RJD Kulpui Raghotpur le Tejashwi Yadav asit ani lo le achena bial Kargahar achanga chu adu thua soi Janchuraj list masabera hian Kargahar achanga candidate tan Ritesh Ranjan chu aming alolanga hei hian Kishore hian atopna Raghotpur achangin achu mai theiti atilang puanto chinangin Bihar in Lalthanpuii lo om tur hian ramchunga soi nging me kani Afghanistan Foreign Minister Chukar khat chung cham turin India ramalo thleng UN Security Council in Zin Phalna apek nuwa Amir Khan mutagia hi kumsang ni somni pakhata US ka ishwai sipaite anin nu do nuwa Taliban shwai tu sang berin India tlole na masaberani azin chung hian Afghan Minister hian External Affairs Minister Yes, Jaishankar le National Security Advisor Ajit Doval te abia karin het lo na hi ram chen tenen anin chian chat na konga hun poimo takania a chen ram Islamabad chu uluk taka an clear be se ania New Delhi chuan Kabula Taliban sarkar ne na anin zom na thuk zoka kalpui atum ani
Indian Foreign Ministry thupuang tu Randir Jaiswal chuan thu chhuah siamin in chian thatna le sum le pai chungcha nga ama ne na in biak na nei kan be se ani ti in mutagi chulom taka anlo don sun thu asoi mutagi hian January thla khan Dubai India Foreign Secretary Vikram Misri amuwa External Affairs Minister Subramanyam Jaishankar nen in biak na an nei don ani anin kom na an rel tur chungchang hi an la puang lawa ma se sum don na le ven him na hi ma shwai tu ani arin ma se India hian Taliban sarkar hi chiang takin formal recognition ala pelawani he in biak na tur hi Taliban ten economic lama inzom na le diplomatic apom ani theina tura ram chen omtene na inzom na tipun an tumna atar lang ani Russia chu tun thlenga Taliban administration official a pom theiram om chuna ni a Taliban ten thune ina an chan le hnuwa an ram atanga tlan sia tam tak chu India hian Afghan mi sang tam tak alo mi khwal to ani New Delhi Afghanistan embassy chukum sang ni somni pathum khan kharania ma se Mumbai le Hyderabad consulate te chuan service claim te chau an la nei ani Puanto angin tholeni khan mutagi hi Moscow regional meeting a atela Afghanistan chenom ram India Pakistan Iran China le Central Asia ram engewazatin thu chho in chom siamin hebia la ram dang sipai infrastructure da ani chuan do dalani he thu chho hian US President Donald Trump an Kabul bula Bagram sipai mun pui thunun le atum thua soi chu an do dal na chinchia na anga ngai ani Vietnam tuiliana mi pariat an thito a mi sang tam tak chu an ina an tang khanga kongpui achima chena ina chimbok Thai Guyen khopui Hanoi chimlam kilometer somriat vela hla a tuilian hian kar chung le in chungte atonga mitam tak chu anin lama hian an tang khanga thenkhat chu an sahimna turin an tlan chebok Environment Ministry chuan Vietnam mar chaklang ram huna tuilian le lemin wangin tho chania changkhan mi pariat an thi ti asoya midang panga chin shat lawin anom ti asoi sipai te chuan chan chhuana le chomdol na hna thok turin sipai singthum le longsang tam tak an ti chhuah thuan soi helicopter pathum mangin Langson province tuilianin achimna hmuna mi puite hnena tuiton li chuang instant noodles dry cake bong hnutele life jacket te an hlan ani thole ni tlai atanga nimin thleng khan kumsom li don chunga mar chak lui pathuma tuilianin in achim sanber ni in state media chuan an tarlang China ramri langsonga chungluya tui chim chin chinchia na chu record atanga meter ni vel sita sanga akai chawa asang ber turangai ani ti in Vietnam State Television chuan a soi bangle thuang lui te po in kumsang ka zako somrat paruk nuwa chim chin sanber level apel bok nimin jingthleng khan weather bureau chuan Thai Guyen khopui chunga kaului chu ama record level ain meter khat chuang zetin asang tis an soya nikum September thla khan thlipui agi in rampum alo nuai to ani thole ni le ni lai zan khan social media mang tu te chuan an chungte le chian te chu Thai Guyen kao bang le Langson province electric nei lo le eitur claim te neya an la oma wangin chanpui na dil na an posa thunei tu te chuan thole ni chunulama tui khwa liana changa lui chim chin hnuai lama Langsong province cheng chung ko zanhi chuang chu an son chuak to ani tuilian hi typhoon mamto in ro suna satak asu hnuwa thlenga thole ni khan Vietnam an nei lain a chaklo hle a ma se mar chaklam chuna satakin anwai ani typhoon boloin tuilian satak a thlen hnu kar khat che aliam hnuwa typhoon matmo hi a thlenga mi somga le parukan thia sum le pailama po dollar maktadoi zasari le som chuang zet hlo nia chutani kumsang ni somni panga chunga Nobel Prize in Chemistry chu Susumi Kitagawa Richard Robson le Omar M Yagi tenena hlan ani don Royal Swedish Academy of Sciences swans kumsang ni somni le panga Nobel Prize in Chemistry chu Susumi Kitagawa Richard Robson le Omar M Yagi tenena metal organic framework siamna atan an tholoka wangin pek ani don ani chemist pathum te hian Swedish crown maktadoi som pakhat lo man chu anin sem don ani India poisa cheng vaibel che som vel ani dona heibaga hian Nobel lo man hian choi moina akeng telbok Kitagawa hian Japana Kyoto University changin hydrocarbon chemistry a PhD ani to a ama in Humboldt Research Prize 2008 le the Genes Prize te po alo dong to bok tuna hian Kyoto University a zirtir tu na athok mekani UK Pyang University of Oxford a chemistry research work Robson hian tuna hian University
University of Melbourne a zirtir tu na athok me kani yegi hi Jordan khopui aman khuwa pianga US University of Illinois Urbana campaign changin PhD azawa tuna hian US University of California Berkeley a zirtir tu na athok me kani hetiang construction metal organic frameworks te hi khaler bawro ka changa tuila khomna atante carbon dioxide man nante toxic gas da khomna atante chemical reaction catalyze nante man theyani the injury chuan lomandong tu pathum te na tho chungchang an soi chiang hle Nobel Committee for Chemistry Chair Hauhnar link chuan thu chwa siamin metal organic frameworks hian theina na sataka neya ama ngai tuat lok lo hunrem chang custom made materials function thar neya siam theina hunrem changa thlena niati nikum khan Nobel Prize for Chemistry chu David Baker le John Jumper te hena Britain Demis Hasabis nenandunga computing le artificial intelligence panga proteins structure code ti chia tuminan thokdun ani Nobel Peace Prize dong tu tur chunak tu khian puan ani bokang khati zong kha Chanchinthar kan puan thei de chu ni e